Ez dibêjim ya dilê xwe ji bîr nakim we zulma we ez van dikim rebê zorî agir bikevim mala we. Evar baş temaşevanınıza Visa em bi bernameyek nû, bi dersek nû ve hevreme. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Yeni bir derste, yeni bir programla yine birlikteyiz. Ez wer hevî dikim ku divê waneyê de jî, divê dersê de jî em demek baş bi hevre biborînin, derbas bikin. Wekû hûn jî dizanin heta borî me bi çi dest pê kiribû? Me gotibû ev, ev çi bû hevalno? Ev. Ev bu. Ne var hevalno? Minak em bibêjin, em him peyvên nû kaxiz. Kaxiz di Tirkî de kağıt, di Kurdî de kaxiz. Ne Tirkiye? Hem ji zimanek biyanî derbasê Tirkî bûye, hem jî derbasê Kurdî bûye. Wek kağıt derbasê Tirkî bûye, wek kaxiz derbasê Kurdî bûye. Bu kağıttır dersek o zaman ne olur? Ev kaxiz z. Eriyor. Peki an jî y be dibe çi? Bu. Ne var? Lêbelê. Peki an jî ne bigire, yani bu iki ekten birini alırsa en sona, o zaman da bu artık bu değil de bunlar görevi görür. Arayalım. Ev kağıze, bu kağıttır. Peki bunlar kağıttır dediğimiz zaman ve demeci divê dawya evê çi be? Ev bu iki çoğul ekten biri gelirse o zaman ne olur? Bunlar olur. Bunlar görevi görür. Neydi buradaki? Kağıt. 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 Ev kağıt an dibe ne var? Kağıt ne dibe? Ne be var? Ama ve j bibin ev kağızın. Bunlar kağıttır. Nereye bağlı? Tamam peydekdin. Salname. Salname çiye hevalno? Salname. Salname takvim. Takvim. Bu takvimdir dersek nasıl yazarız? Bu ev. Ev çi bu? Ev salname dibe demen bejin demek zor dibe. Ve demek tipa kelejandını kaynaştırma harfini araya koyuyoruz ki daha rahat telaffuz edilsin. Ayrı yazılıyor. Ama bitişikmiş gibi okunuyor. Gördüğünüz gibi ayrı yazılır. Ama bitişikmiş gibi okunur. Ev sallameye. Bu takvimdir. Lebeli dema embebejin. Bunlar takvimdir. Ya da bunlar takvimdirler. Çavadı bevedemi. Bunlar. Jibo kubu be bunlar. Disa evdini visin. Lebeli ijardı davyavan de. Jvan her du ev tartafın tırjımar çoğul ekler. Türkiye'de de hemberi ler lara Türkiye. Türkiye'de lerler, Kurdi'de ne? Ev salname kijante salname dibe na salname ne? Çoğul ek aldığı için artık bu değil. Bunlar görevi görmüş. Bunlar görevi görmüş olur. Bu ikisi nedir? Bu ikisi ler, Türkçedeki ler,
Bu lerler eki sona gelince bu da artık bu olmaktan çıkar. Bunlar olur. Bunlardan biri dır, dir, durdur diye. Bunlardan birini alırsa da bu. Bu dır, dir, durdur gibi uzar gider. Bu ek, iki eki aldığı zaman da bu olarak görev görür. Nereye bağlı? Hem peyvektin. Peyvektin. Kurşun kalem. Kurşun kalem çiye hevalno? Kalemziriç. Kalemziriç. Bu kurşun kalemdir. F kalemziriçe. Yine ayrı yazdık ama bitişikmiş gibi okuyoruz. F kalemziriçe. Bunlar kurşun kalemdir diye yazarsak nasıl yazarız? Bunlar. O zaman da yine ev yazarız ama sonuna çoğul ekletiririz. Kalemziriç. Anjine. Kijante kalemziriçin. Nereye alalım? F kalemziriçe. Bu kurşun kalemdir. F kalemziriçin. Bunlar kurşun kalemdirler. Kurşun kalem. Tükenmez kalem. Yazayım. Xwednivis. 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 Tükenmez kalem. Xwednivis. Xwednivis. Kurşun kalem. Bu kurşun kalemdir. F xwednivîse. Peki bunlar kurşun kalemdir diye yazarsak bunlar olması için yine ev yazıyoruz ama sonuna çoğul eklerden birini getiriyoruz. Xwednivis. Xwednivis. F xwednivissin. Nereye bağlı? F xwednivissin. Deri. Deri çi bu hevalnur? Deri. Deri, kapı. Ne var hevalnur? Bu kapıdır. Çiye F. Deri dibe na. Tipa keljandın etti. Dibeçi F deriye. Bunlar kapıdır dersek nasıl yazarız? Bunlar kapıdır. Bunlar. F çoğul ek alırsa bunlar görevi alır. F deri ne? Bunlar kapıdır ya da bunlar kapıdırlar. Yine sehpa kelimesi Türkçe mi? Değil. Kürtçe bir kelimedir. SP'den gelir arkadaşlar. Her ne kadar Kürtçe'de bugün sehpa diye kullanılıyorsa esas kökeni SP'dir. S 3'tür, P ayaktır. 3 ayaklı
anlamına gelen bir kelimedir arkadaşlar. Bu sehpadır diyelim. Ev, seypi, ye. Peki bunlar sehpadır dersek bunlar çubuk ev. Ev, seypi, veçi, ne? Bu ekler sadece buraya uyum sağlayacak şekilde gelirler arkadaşlar. Yani ikisi de Türkçedeki ler ve lar görevini görür. Lerlar hangi anlam çoğul ek katan herhangi bir ler veya da lar anlamına gelir. Ve bu çoğul ek geldiği zaman da bu hangi görevi görür? Bunlar görevi görür. Şimdi bunu birlikte okuyalım. Enban behevre buhuynen. Ev kağızı. Ev kağızı. Ev salmameye. Ev salmamene. Ev kalemziriçe. Ev kalemziriçin. Ev xwednivîse. Ev xwednivîsin. Ev deriye. Ev derine. Ev sepeye. Ev sepene. Herî hevalno. Ez hinekli ben de hevalan bisekinim bila heval binivîsin. Ez ê jê bikim. Herî hevalno ez jê dibim. Ez jê dibim. Herî hevalno. Geçen hafta bunları anlatmıştık ve vegotu iroji emeliser ve Türkiye'de dedi çeheye bu, şu, o. Du Kurdi de du habe. Yek ev, yek şi ev. Ev çi bu? Bu. Ev çiye? Ev jî o ye. Lebelê em dikarin di cihê şuya Tirkî de jî bikarbînin. Ev, bu, ew, o. Em jî şu. Bu, şu, o. Di Tirkî de sê hebin, di Kurdî de du hebin hevalno. Ev, ew. Ev, ew. Ev, ew. Ev, ew. Nezik, dur. Nezik, dur. Ev nêzik e, tiştên nêzik, ev jî tiştên dûr in. Em bi vî awayî pênasê bikin hevalno. Tiştên nêzik, tiştên dûr. Niha em aniha jî li ser tiştên dûr bisekinin. Rejî çima kestuneyê îro bêdengê îro fêrgeha me. Fêrgeh. Fêrgeh. Derslik. Fêrgeha me îro bêdeng e. Ji fêrkirinê tê. Fêrgeh. Fêrgeh. Evvelî Kemal merhaba, tu xêr hatî. Evvelî Nahit merhaba. Merhaba. Bavê Mahmud tu jî bi xêr hatî. Evvelî Menderes tu xêr hatî. Evvelî Mahmud merhaba. Evê. Niha me gotibû çi? Ev. Ev çi bû? Bu. Ew çi ye? O. Em niha bi vî awayî binivîsin. Fêrgeh çi ye? Derslik. O dersliktir.
O. O megotu çı ev. Ev ferge he. Ev ferge. Peki em bir avay bebejin. Onlar dersliktir ya da onlar dersliktirler. Onlar. Ve demeci dibe disa ev lebeli çı digre tertafên pirjimariyê çoğul ek alır. Ew fêrgeh in fêrgehin J cuda tê nivîsin lê bi hev ve tê xwendin. Ayrı yazılır ama bitişikmiş gibi okunur. Dikkat edin arkadaşlar. Arada boşluk varsa ayrı yazılmış demektir. Çünkü Kürtçedeki yazılış Türkçedeki gibi değil. Birçok arkadaşımız yazım dilini bilmediği için bunları bitişik yazıyorlar. Oysa bu ekler İngilizce'deki, geçen dersinde de söylemiştim, İngilizce'deki am, is, are ekleri gibi ayrı yazılır arkadaşlar. Hemen yeni bir kelime. Okul, okul. Okul. Dibistane anji dibistane. Kijan raste hevalno? Dibistan anji dibistan. Hevalneca ev bi paşkıra son ek olan ıstan ile yapılmış. Kürtçe bir son ektir. Istan'dır bu ek. İstan değil. O yüzden de sonu ıstanla bitenlerin hiçbiri i ile yazılmaz. I ile yazılır ve I ile okunur. Istan olarak okunur. O yüzden diyoruz ki bu yanlış. İstan değil, ıstan. O okuldur. O okuldur. Yani çavadı bejin. Ev dibistane. Onlar okuldur. Onlar. Dîsa eve lêbelê tertafên pirjimariyê digire dibistan ew dibistane. Eyvallah. Ew dibistane. Em peyvektin hema binivîsin derî. Derî. O kapıdır. O. Ew derî ye. Onlar kapıdırlar. Onlar. Ew derî ne. Dibistan in. Ev şaş hatî nivîsine valno. Divê bibe onlar. Ev derîne. O evin kapısıdır. Merhaba hevala Zuhal. Çava hevala Zuhal. Merhabalar. Havale merhamet merhaba. O evin kapısıdır. Ev deriye male ye.
Aralarında boşluk var. Bunlar beravande. Valahiye. Ev deriye male ye. Revalno. O kara tahta. Onlar kara tahtadır. Onlar kara tahtadır. Ev depreş. Depreş. Ev depression. Ev depression. Revalno. Hatta Bori Megotu Budisa o sandalyedir. Ev sendeli ye. Megotu bu sendeli ne Türkiye ne ji Kurdiye ji zimanek biyanî wek sandalye derbasê Tirkî bûye, wek sendelî jî derbasê Kurdî bûye. Onlar sandalyedir ya da sandalyedirler. Ev sendeli ne? Nereye bağlı? Hem van behevre buxuynin hem buxuynin. Ev fergehe, ev fergeh. Fergeh çi bu? Derslik. Aletiye merhaba. Ev dibistane, ev dibistanı. Kemal Abdurrahman merhaba. Ev deriye, ev derine. Ev deriye maleye, ev depression. Ev sendeliye, ev sendeline. Her hevalno binivîsin, ez ê jê bikim. Ez bawerim mantıqa vê zelal bû. Heke bi vî awayî e ve y ekleri yani dır, dir, dur, dür, tır, tir, tur, tür eklerini alırsa o eğer ler, lar eklerini alırsa da onlar görevi görür. Aynı şekilde demiştik ki ev sonuna e'ye alırsa bu, ev sonuna ön ya da ne eki alırsa da bunlar görevi görür demiştik. Nereye var ez nahavan jê dibim. Şimdi şöyle bir soru soruyoruz. Sizden yazmanızı istiyoruz. Bu nedir? Ez ê bipirsim hevalno. Bu nedir? Hem pirsê binivîsin hem jî bersivê. Hem soruyu yazın hem de cevabını yazın. Bu nedir? Bu F ne çı dır dir durdur ye. Fçiye. Fçiye. Bu. F Venüse.
Erê hevalno li hember min pirtûkene ji yekê zêdetir. Karşımda birçok kitap var. Ve soruyorum. Onlar nedir? Onlar nedir? Kitap var karşımda. Önce soruyu, sonra da cevabını yazın. Onlar. O, onlar. Ev, çı, ne? Çoğul ek aldığı zaman o ne oldu? Onlara dönüştü. Dedim ki karşımda ne var? Kitaplar var. Ev çı ne? Ev pırttukun. Çoğul ek aldığında o ne oldu? Neye dönüştü? Onlara dönüştü. Onlar. Nereye bağlı? Şöyle deseydik. Bu nedir? Diye bir soru sorsaydık. Ev çiye eğer sorduğum bu masa olsaydı nasıl bir cevap verirdik? Yani bu masadır deseydik nasıl yazardık? Ev mase ye. Peki şöyle deseydim, karşımda birçok böyle takvim olsaydı ve sorsaydım, onlar nedir diye sorsaydım, nasıl yazardınız soruyu? Onlar nedir? Onlar nedir? Onlar, onlar. Ev, çı, ne? Ne demiştik? Takvim demiştik. Hemen cevabını yazın. Onlar takvimdir ya da onlar takvimdirler. Takvimçi bu. Sal, risalette. Sal, name. Ev, salname. Ne? Onlar takvimdirler. Ev, salname ne? Hevaleciye merhaba. Ev ana tüneye hevaleciye. Ev ana tüneye. Ev ana yani yöresel olarak kullanılıyor ama yazılı olarak biz ev ana kelimesini yazımda kullanmıyoruz. Hevali Mehmet merhaba. Yazımda ev ana tüneye. Evheye, evheye. Pertuk nevali mahane. Pertuk. 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 Venus, eri Venus. Venus gibi bir avayteni visin. Eri. Eri evalno, envan behevre bukhinin. Ev çiye, ev Venus'e. Ev çine, ev Pertuk'un. Ev çiye, ev maseye. Ev çiye, ev salnamene. Eri evalno, ezvanjê dibim.
Erê hevalno ez îcar hin hevokan ez ê bibêjim, hûn ê binivîsin. Ben söyleyeceğim, siz yazacaksınız. Ez ê bi Kurdî bibêjim, hûn cî binivîsin. Erê hevalno. Biborin. Ew çaperin. Ew çaperin. Wê nivîsê hevalno. Ez dinivîsim. Ew çaperin. Ew çaperin. Çaper çi ye? Yazıcı. Yazıcı. Spas. Malava. Spas. Evvelê me heme. Çaper. Çaper. Erê hevalno dîsa o kalemliktir. Ew pênûsdank. Pênûsdankê. Kalemlik. O kalemliktir. Ew pênûsdankê. Peki şöyle deseydik, bunlar kalemliktir deseydik nasıl yazardık? Bunlar kalemliktir. Bu ev. Bunlar çoğul alırsa. Ev pênûsdank. Bunlar sonuna çoğul ek alırsa bu neye dönüşür? Bunlara dönüşür. Erê hevalno. Pênûsa hebrî. Dolma kalem. Pênûsa hebrî. Pênûsa hebrî. Dolma kalem. Pênûsa hebrî. Bu dolma kalemdir. Tübeçi ev pênûsa hebrî ye. Şöyle yazsaydık. O dolma kalem benimdir. O dolma kalem benimdir. Ev pênûsa hebrî ya min e. Ayrı yaz. Ew pênûsa hebrî ya min e.
Erê hevalno. Em peyvektin dinivîsin, peyvektin. Bu sandalyeler siyahtır. Ev sandalye reşin. Ev sandalye reşin. Sandalyeler dedik ya, o yüzden çoğul aldı. Burada çoğul olan bunlar değil. Sandalyeler olarak çoğul yazdığımız için böyle. Ev sandalye reşin. Bu sandalyeler siyah. Bunlar yemek masalarıdır. Bunlar yemek masalarıdır. Ev masayın xwarinê. Ne? Ev masayên xwarinê ne? Erê hevalno em van bi hev re bixwînin. Ew çaperin. Ew pênûstanke. Ev pênûstankin. Ev pênûsa hebrî ye. Ew pênûsa hebrî. Erê hevalno li vir baran dibare ji ber wê sedemê jî erê. Erê. Baran barî ji ber wê sedemê jî carek çû hat. Baş hevala Zuhal. Hevalê Mihemed tu li ku derî? Hevalê Mihemed li vir di nêre şaş dinivîse. Rejî ka hevalê Mihemed nivîsîbe yê hevalê Mihemed ez bibînim. Hevalê Mihemed ew ê niha binivîse. Em bi hev re dîsa bixwînin hevalno. Ew çaperin. Ew pênûstanke. Ev pênûstankin. Ev pênûsa hebrî ye. Ew pênûsa hebrî ya min e. Ev sendilî reşin. Ev maseyên xwarinê ne. Erê hevalno ez van jê dibim. Erê hevalno li vir baranek zêde dibare. Ji ber wê sedemê jî dibe ku
internet jî di navberê de xut bibe. Erê em berdewam bikin hevalno li cihê ku em mane em dûr ji wir berdewam bikin. Erê hevalno em berdewam bikin. Erê. Şöyle sorayım. Yani elimde birden fazla kalem var. Bunlar nedir diye soruyorum. Siz de hem sorusunu bunlar nedir diye yazın hem de cevabını yazın. Bunlar nedir? Erê hevalno. Bunlar. Ev, çi, ne, ev, pênûsın. Şimdi hemen bir kelime daha, bir kelimeyle daha cümle oluşturalım. Evet, karşımızda birden fazla sözlük olsaydı, sözlük diyorum ve şöyle bir soru sorsaydık. Onlar nedir? Onlar nedir? Ev, o onlar. Çı, ne? Ev, çı ne? Ha, rica dıkım, tıka dıkım, her düştüğü bir kar anın. Rica ne Türkiye? Rica ne Türkiye? Rica dıkım, tıka dıkım, nereye varacağım? Ez bağırım ve nevisi. Eyvah rica ne Türkiye hevalno, ne Türkiye. Derbazê Tirkî jî bûye, derbazê Kurdî jî bûye. Di Kurdî de jî rica tê bikar anîn. Zêde zêde tê bikar anîn ji bîr nekin hevalno. Erê, me gotibû ferheng. Ew ferheng sözlük. Ferhengin. Ew ferhengin. Ew ferhengin. Erê hevalên Mihemed baş e. Erê niha em tiştek din binivîsin. Me got ew ferhengin. Onlar sözlüktür. Onlar benim sözlüklerimdir. Çavatê nivîsin. Onlar benim sözlüklerimdir. Onlar benim sözlüklerimdir. Ev ferheng. Ferhengin min. Menin. Ev ferhengin minin. Onlar benim sözlüklerim. Ya da benim sözlüklerimdir. Ev ferhengin minin. Min. Min.
Evvelî me hemê min. Erê ew ferhengin, ew ferhengên min in. Min, benim. Erê hevalno, em berdewam bikin. Erê hevalno, em berdewam bikin. İjar bi vî awayî binivîsin. Bu nedir? Bu nedir? Bu. Çi bu? Ev. Çi ye? Ev çi ye? Sorduğumuz şey tükenmez kalem olsaydı nasıl bir cevap verdik? Bu tükenmez kalemdir deseydik. Evveli Mehmet ayrı yazılır. Ev, çı, ye birbirinden ayrı. Ye, CHT nevisi. Evveli Mehmet. Tükenmez kalem çı bu? Fad nevis. Ev, fad nevise. Nereye alalım? Na envajı behevre bukuyunun. Ev çine, ev beynusun. Ev çine, ev ferhengin. Ev ferhengin minin. Ev çiye, ev fad nevise. Peki şöyle yazsaydık. Bunlar tükenmez kalemdir. Şöyle deseydik. Bunlar senin tükenmezlerin, tükenmez kalemlerindir. Bunlar senin tükenmez kalemlerindir. Tükenmez kalem çiye, fad nevis. Ve demem çağırdığını bilsin. Ev fad nevisen de ne? Bunlar senin tükenmez kalemlerindir. Ev fad nevisen de ne? Bunlar senin tükenmez kalemlerindir. Ev fad nevisen de ne? Ev çine, ev beynusun. Ev çine, ev ferhengin. Ev ferhengin minin. Ev çiye, ev fad nevise. Ev fad nevisen de ne? Ayrı yazıldı ama bitişikmiş gibi okundu. Erê hevalno, ez vir jê dibim, ez bawerim we nivîsiye, ez wer hêvî dikim ku we nivîsiye. Ez jê dibim, erê hevalno, em berdewam bikin, em berdewam bikin. Dîsa erê, hol, hol sınıf, yani ders yapılan yer. Hol. Sınıf. Hol ders yapılan yer. Bir de işçi sınıfı anlamındaki hol değil. Hol'u siz işçi sınıfı anlamında kullanamazsınız.
İşçiler için ise Çin kelimesini kullanıyoruz. Çin. Bu da sınıftır. Bu ders yapılan yer bu ise işçi ya da toplumsal sınıflarda diyebiliriz. Toplumsal sınıflar. Sınıf. Yani işçi sınıfı derken Çin ama normalde ders yaptığımız yeri sorarsak kol deriz. Şöyle diyelim. Bu benim sınıfımdır. Ev, kola, mını. Peki şöyle deseydik. Onlar işçi sınıfıdır. Dırlar ya da. Onlar işçi sınıfıdırlar. Ev, Çina, icar kolnabe. Çina, Karkeran. Evet. Ev, Çina, Karkeran'ın. Onlar işçi sınıfıdırlar. Ders yapılan yer kol, işçi için kullanılan ise Çin'dir arkadaşlar. Bunu birbirine karıştırmayalım. Defter. Bir de defter yazalım. Bu benim defterimdir. Bu benim defterimdir. Evet, Lenuska Nöne o senin defterindir. O senin defterindir. Ev Lenuska te Ev Lenuska te En van bokuyunun Ol Çin. Ev kolamını Ev Çin'a karkeranın. Ev Lenuska
بخشینه لبر مگرتو چاو دما و خوش سلام و رزو حرمت و کندزانن مموسته مولود دانی زمان دگو باران برد باره هر مرا کاره هر آن اینترنت هره براستی اینترنت آوی چو از باور دکم سخن ماته مای 5 دقیقه جی برنامه خلاص به و کندزانن برنامه ساعت که برنامه دبستان کردی خلاص بود ام لی بونا خواه خواستن شویج برگ تکنیکیه یعنی ام چر بکن و ایوارا میخواست گلک سپاس وره به نابرده و شان خوش گوتی مموسته علی چالشاتیه و هر وها که دنگ چیا زاتن چیای حجی اتمانه و گلک دوستو هوال ام به با علی کاریا و اف قنال سرنگایه به علی کاریا و اف قنال دنشه خوازم تشکیل برده بیجم دود در حق هنک هنرمند و روشنبیر و نویسکارا ده من برنامه چکر وک از ده فکرم از بیجم از مفتارم نزانم که هم چواب بینن آجی عالم چواب بینه و تشکیدنه هگر هنک ji bedena xwe perçakî didin ji bona netewa Kurd û Kurdistanê. Evî kesê çavekî xwe daye. Evî kesê piyekî xwe destekî xwe daye. Evî kesê ji navê û berjêr de daye. Evî kesê di seqema berfê di berfa Kurdistanê eksî yanî ke 5 dereceye. Di berfê de qefiliye. بدنا خو پرچه خو دایش بو کردستانی و هینه تی رابه بکه به چند پرتوکا بکه به چند سترانا بکه به چند کنسر و دعوتا اوی کسی پرچه جانه خدایی چما اوی بیچ لهمبر وی تکاری چی بیچ هون رزیله Kurt tu kurmancı. Ew Portugete ewan tiştek raş dike wan çizgî mirzikete hemû merevê nav serê texe. Rêveberiya şervanê Çiyayê Azad rêvebe ne bin heftê salî rene. Eger pozê we bişewite hûn ê li hember wan rêzdar bin. Ez war Kurt û kurmancî bêjim. Rokê Kurdistanê çê bibe. û li gundekî Kurdistanê ez bibim muxtar. Muxtar. Ez son dixwim bi sonda navê Xwedê. Ez son dixwim bi sonda şehîda. Ez son dixwim bi sonda bi gora Qadî Muhammed. Ez di wî gundek muxtar bim. Vanê îro li dijî şoreşa Kurdan e. Ev şoreşa Azad. Ev şoreşa berxwedanek 4 salî berxwedan kirdi di şerkî giran meşînê. Evanê gil dijî wan in ha. Ez dola wan bim. Ez yekî naxim wî gundî. Tu dide ji bajar û çika berdin. Yekî ez naxêrim wî gundî dibijîn. Ez ê gişa biqewirînim. Teres ne teres. Bira hinek canê xwe bidin û tê jî pêk kulûja kevin. Pêk konsêra xwe û muzîka xwe kevin. û sê kifte bi 5 kuruşa nabin. Herin biteqizin ya. Biteqizin. Herin ji Araba bistirê. Herin ji Tirka bistirê. Hûn bi Kurd cihamin bi cihamin. û ez bine ez vekirî dibêjim. Bi şeref ez ne qedro me. Bi şeref ez ne endamekî fermî me. Ez bi tenê Kurdim û Kurdistanî me lê kî îro ji bo min mücadelekê dide, canê xwe dide, malê xwe dide, ez di wê hêlê me. Belkî hinek dibêjin ya û PKK'cî dibe. Xweziya mikarîba ew îdeolojî û remana PKK hilgirta. Xweziya ez bibûma endamê PKK. Xweziya ez PKK'cî bûma. Xweziya.
لی PKK kirası PKK anji kamise PKK anji gömlek PKK anji kutluk PKK anji kamise ji agır ne hüneri lavi babi herkesiye ne kare herkesi vi kamise vi gömleki lhake le serban klavya la Avrupa و سر سوشال مدیا او كره اشكا عربا دولا عربو رومي وفارزا زماني خواه دريجي و برخودانا بيروز دكن اگر گفتم دیجه خودا بین دما ناموس پایه بو خود تعالی عز و جل ناموس پار بکر هون مانه بپار از هنرمندم تو هنرمنده چی لایه من تو هنرمنده چیه اوه مجادله و برخوردانه تو که هنرمند گلک هنه گلک لولاته وان لگنده وان لباجاره وان ندم بون گاوان ها بخیرابه سیاسته بون روشناموان بخیرابه سیاسته بون نویسکار بخیرابه سیاسته بون روشنبیر و هنرمند بخیرابه سیاسته بون خلیجی وار و قاریر بخیرابه سیاسته نکاری و حکم لما الباطا خوابك بخيرابي سياسته حكم لحمو أوروبا دك بخيرابي سياسته حكمي وي لحمو نظام دبي بسيارة دولتك هم بخيرابي حركته بخيرا وان شهيدانه إيرو أجر چند حبشوات بيجي مرحبا بخيرا وان شهيدانه جي خزانه بن بأدب وبالتربية بن هجر تي هنرمنده وی گلیبه تو سر سرمه و سر چاویمه ده هنرمنده برزیونده خوبه اما تا تخن کچا اگر تو نویسکاره وی هنرمندی به تو دستانا گاره دستانا آواشین دستانا کوبانه روز آوا بنویسینه رومان آوان بنویسینه تو دلی من و ایوک من بمليون دیگه نا تو خود دوری وانا بکره تو قشمره کچایه سبروه که دو هنگا ایجا او پروگرامیت میشه جمن هاد گوتن براستی جمن خواستن گزوی پروگرامی چه که ما جمن خواستن دوستا حوالا جمن خواست گو قدری زانند خوازن تو سر وا با میزی چکر گلک پیام هاتم دو حوا یک بر بسیارا قنالی که دیجیتالی بو نها قنال جتونه گلک جوان ناس دکن نها راویه او قنالی مالباتا برزانی گریز برلا اوروپا بری بر بسیارا وی بو جنک بو نبی ساندیه معموستا قدری زانا تدخواز خلقی بربر هرده پرفاقتر دیه که پرفاقتر دیه دکن او ایجاره کرسیاک او سر رو دمین 40 سالی او کرسی جنابر دمین یکی دیجی البرنیه او جی قاشو یعنی نظام چی ویجی نویساندیه گوتی پاششی بین نویساندن خود به مافی قدی زالاتون وان رخنه توز بکن از هنرمندم یک از گلم دو اف 40 سالی من دوی چاند و کلتریت از خدمت کردکم سه از دزانم از چه دبیجم از دزانم چاوا با آخفم نه حد وی از نصیحت وجه قبول نکن رخنه وانی پروقاتور جیس قبول نکن برا رخنه وی جیده بی وی لاوی بابا خوینا خواه بده پرچاک جانه خواه بدن خواه بده کی از دلوپ خوینا خواه نادم به تمام جیهانه تشتكو خوينات انسان گرانبها هي والله بابا 4 سال وانه
شیو گرم نخوارنه نوینه گرم ندیتنه دبن بومبا و باران دنه her dakika, her saat canevanda tehlike derzi kadayı u tel kuçe Avrupa boş boğazı diye bike. Anzi vak pana vak nizam çel kuçe İstanbul o İzmir'a durrutiye u alçak diye bike. Zewe u hasd babi ve bi qurbana pelav şervane azadiye kim. Bi gotrekde ve bi qurbana pelava gerila kim. Kaşmerlo. وبشرف ناموس از نه قدرمه از نه پارتیزان از دلخواست فقط ای رو جبو من اولا جان خود دم جبو کیه به ادب و میدان والادیتی اب میدان نبی خودی شبیرانک مخواست از وانا بیدیم زمان هنه مثلا که وقت پککجی بفکرن هنه مثلا که ببین پککجی ازواجی ویجن لی ریزدار بن لهم بر به حرکت ریزه بگرن اگر اب حرکت شاش با اگر اب حرکت نه درست و کردوار و ولاد پرور با اب 40 سال دولتات ترک به هر کسی رودنی به میته رودنی به آجان کردار رودنی به خاین کردار رودنی به خفروشا رودنی به قروجیا رودنی به دینجیا و یوبازا و گریزکالیا رودنی به تنه زبرگل هم بر پککه لدجی پککه بید چما؟ پککه دبیزی ya dinsiz hakkında imansız gelir. PKK milyon car mahtarı o tüccari PKK reya şaş ne girtiye. Eğer Xudiye Kurdu Kurdistan hiç PKK. Hun kabul cibitir. Hun kabul cinekken. Hun bömürün. Hun gebebedin. Hun لپیش چاوی من زورا و جب گبر ببین خودی کرد و کردستانی روز که وره و پککه و بریب به همه کرد جهانی او آقای وجی دنافده و آقای وزارت سبز سوجی برابر هر امریکا هر بیر کدره او آقا مالباته یا او مالباتا ترسونه کی برونه کی تروله هون بخوازنجی از همه اوان کرده لدجی قدری زانانه آجی لدجی نزاکینه از و همو یاد بیشم روز که وره و هونه PKK به ریبرتی آوا بکه و هونه دبن آلا کردستانه و آلا PKK دبک آلا کردستان او آلا گناه قدر پپ کارتینه هوانو رجام جوهیه او آلا هنک حواله من شاش فهم دکه او آلا نه آلا قدر پیه او آلا نتوا کردستانه دما قاضی محمد او آلا بریا قاضی محمد جی او آلا چکرنه ان جاناتشتا شاش فهم دکن اگر ایرو مال او قدر پپ کارتینه dedi sembol guanji ya karşımıza çiğ sembol avan yabancı hayvan sembol yabancı hayvan neyse zberveye ki ev ala kurdayım lehela ala kurdaji ve ala kahramanı kurdaji ala argekeçe zberveye ki muhassız bana bejim az xwe naşirim di jiyana xwe ji bo çayê ez nebûm hecî di jiyana xwe de min tu carî elhember însan el pence dîwan nesekinî ji bona berjewendiya xwe ama însanekî rast be kurdewar be welatperwer be ez ê herim avê di pêlava gerîla xim û vexwim wek ava zemzemê ji bona min hinek pêşmergê qehreman hene durust pakış pir û pak avê ez ê sola wan xim pêlava wan xim vexwim lê evî kesê xaîn û bêbext ez ê li dijî wî bisekinim tiliyê xwe di çavê wî xim ez ê bêm tu xaîn law tu xaîn tu bêbext tu xwefiroş î ji ber wê yekê filan kes çi gotî tê ji welat bê
Avrupa konsera bide. O kesi jî hesab neke. Bi serê xwe bidobistîne. Ez serbixwe min tê bêje. Law. Nezano. Netewa te ne serbixweyê. Hunermendekî netewa wî ne serbixwe be. Ew ji xwe ne serbixweyê. Tu kengî serbixweyê tu zane? Dema tu bû xwedî welat û komar. Ama vana çi dikin? Ez serbixwam, ez hunermend kî serbixwam. Ha siktir biya. Hunermend. Min xwest ez vana bînim ziman. Kürtçe Amerika, Amerika deyî. Erê, Amerika, Amerika deyî. Wallahî carna ez xwazim ez a dilê xwe bêjim. Hinek çi fikirin, bira bifikirin. Bijî Amerika, bijî İsraîl. Bangamiz bo sazî Partiyê Kurda hene bi taybetî partîyeke heye. Kî ez pir qîmetê didim wê partiyê jî. Ez dexlê namusa me. Ez bi qurbana we bim. Ew siyasetik li dijî Amerika bes bikar bîne. Xwedayê nabên xwedî ha, ne xwedî. Xweda. Xwedayê vê platînê vê gezegenê em bixwazin jî nexwazin jî Amerikayê. Ez carna bihîzim hinekî me hene hîne jî pê qûna komünîst û sosyalîst hene. Komünîst mir, sosyalîst mir di dunyayê de du tişt hene. Ê bi qewet, bi bandor û ê zayıf. Ê feqîr û ê dewlemend. Hene, vana hene. Din, ideoloji, komünistlik, derbas kirin. Hûn jî dizanin. Ew partiyek ez dibêjim, hûn jî dizanin, ez jî dizanim, Xwedê jî dizanin, erd jî dizanin, beşer jî dizanin. Ne Amerika wa. Ha belkî hinek bêjin, hey Qedir Zana, ek serokê Netewî Serok Öcalan teslîmî dewleta Romiya kir, ma ne Amerika bû. Belê, belê. Belê, ez jî zanim. Çend sal berê? 25 sal berê. Di hundirê van 25 salan e. Gelek av dibin pirê li derbas bû. Gelek tiştin hatin guhertin. Ji ber wê yekê. û siyaset rojane ye. Siyaset berjewendiyê dixwazin. Ez ne siyaset me darim. û aqlê min jî biqandî neviyê riba ewan kesê berpirsiyarê partî û saziyan e. Aqlê min biqandî ê wan nagêje, têk nagêje. Lê ez fikra xwe dibêjim. Heger Kurd li hember Amerîka li dijî Amerîka bin serkeftina me gelekî zor. Îro berjewendiyê me Amerîka pevane. Sivê çi dibe ez nizanim. Ez îro dibêjim bijî Amerîka. Heger sivê Amerîka pişta xwe da Kurda îxanet bi Kurdar kir, ez ê wê çaxê bêjim nalet bê Amerîka. Çima? Her tişt berjewendî. Ama îro halal hazir ji çima dijî Amerîka be. Amerîkaya Rojavadê heger ne siya Amerîka Rojava be, ew dewletê barbarî ketxwar heta Esed wanî nasekine. Kê Esedê mirîlo qeweta wî jî tune ya. Rebenekî ew Şamê ketine orta hevama navev de acıqin. Heger ne Amerîka be, ew Esed nasekin. Wê sibê ba Tirkî kin. Ji ber wê yekê. Şeref ev qand ribawa jî ne siyaset me darim. û ez siyasetê jî nizanim. Tiştek ez dibînim. Ez rica jî dikim. Ez naxwazim tişkî hîn dirêj bikim. Ewan kesê ki siyaseta wî
فكرة اللي تجي أمريكا از دخلنا مساومة از غلامي وب درجة سياسة بدر أمريكا مزنة أمنا دولة أمنا خذي تشكي جرانن وأم يعني ببخشينن يا ببخشينن أم كنا مل تجي أمريكا دركب عيب شرم يا بالسلامة جو قهرة أمريكا ما تجي بانك ها جبونا تلعب كومونيست قري جبونا تلعب سوسياليست قري أمين نتوكي هبابك أزدجي بيكي أو كسيك إيرو سياستك دجي أمريكا بمشينة براستي جي سياسة دنيا يفهم لك جي سياسة تركا فهم لك تدرج جيش بيرد هاگر إيرو ترك 40 سالي لهمبر شورشا كردا شركري بأليكاريا أمريكا بقوات أمريكا بو دیگرک برای چطایی در راست بشه لتجي أمريكا بس سياسة المشين أو بارتي سازي كردا بطبيعتي أزانم جش كرد بيجي أو هقال ما قدرت أو يزانم جش أو أش كرد بيجي بس يوم قهر وسن نظام شيء قهر وسن إمبرياليستم دولة أوروبا 5 مليون 6 مليون كرد دولة أوروبا همو قبطاليست ده برای چاقه کردگی لأوروبا دجیم برانن أوروبا برا هرن سوفيت البرلي برا هرن النظام كدري برا هرن ولات اسكندنافيا كماتين كماتين أوروبا مسلمان بخود به غاور تن غاور أدخل حتى حجرة وياه إيد از دينبو إيد بس سياسته بزان بس بيجي قهروس أمريكا أبي كردة قد مشاده دمشق كرداده بيجي قهروس أمريكا أو كردا بروفوكاتور جي أوروبا بيجي زي سر بسكن ها بس مجلس سياسته قد تفهم لكن 1992 ألمانيا ما PKK قد خابو نا بروفوكاتور كتنا PKK otoban girtin. Otoban girtin u pek xalq befriyana, xalq nizat su kudre, otoban iştevan asabı Almanya go taku PKK kada xekir. Ama akıl kariye. Ana iriyoji peşi kahrolsun Amerika. Ulan ma aklı xwariye. Beni ve çakı siyasata kurda ve çakı vani icab dikir لدجي Amerika bu. Tamam, duhab bilokhabun. Sosyalistik, komünistik, emperyalist bu. Faşizm. Naha uçuşatı neyi? Besiydi. Liberçavayı. Nes Amerika bu bir su çarçata Türk rozava işgal biki. Uçma bir ana bini. Rastı. Çiğ tişti hoş gotiye. Eğer Almanya'da ber bomba Amerika bu iroji hava bende her mezun. Rast ki ko. Yani çiğ siyaset vaniye. Siyaset rozane. Ha. Sabık vaziri Türkiye. Terörist Esad, terörist nizam Musi çiğ ve Mısır o iroz bezi biremin kardeşim. Abi juvalacı gerek derse hepsini. Le eme 5 saat beri mego kahrolsun Amerika. Duhazın hiç diseceğim bir Amerika. Yaşasın Amerika. Yaşasın emperyalizm. Bu kadar basit. 3-5 tane uyuz diyeceğim dilim var bu. 3-5 tane akılsız komünistler için bizim içimizde de var. Kürt partilerin içinde de var. Kürt partisinin içinde de var. 2-3 tane komünizm geçinenler onlar için bir Arap için Arabistan'ı yakıyoruz. Doğru değildir. Rastas nabinu. Az dahlena musavami. از غلامی وامه درج مو امریکا بردن دسته خو مدا دریج امریکا بکن او امی بزن توی دوست هوا بنده مت توی او یک دزانه توی حاکمیه و دنیای توی همات توی چه امیش وقت بک خلاص حیا گزد سیمرگا ترکا و عرب آبم حیا گزد بین دسته عرب و فارس و رومیادم از سیمرگا امریکا بم کتره همون دنیا سیمرگا امریکایی کی جان دنیا Macaristan sömürgeyi, Romanya sömürgeyi, Polonya gitgo az komünistim ev wala sabu çu. Ev iro sömürge Amerika. Hamut ya sömürge Amerikan ya.
همو جیان سمرگا امریکا عزیزی هم از این نه دولتم از هم امریکا دیویژن قانون امریکا یا کسی نه مثلا عقلی کسی با عقل تو نیا نه شغل عقله همو دنیا جرمنی منه که دبی آغان دسن پاشان دسن کرجی رادمن دبی قانون امریکا های دا شبه که مخصص بنا بیشم سلام رز حکومت خود پیشکش شده کم یعنی مثلا سر چی که داکن او پیامک موشاند بود حکومت کارم جبوا و سبب میتیسل هم بر هم بمینن خیر و خوشیه سبب برنامه کمال و قطانه دیسی از واره به مجبور کم هر بمینن دلخوش و بختوار علی گفتی چه 45 سال پیش داخل aynen وانی برجوادی اگر تک حیان حال سر نگاه مانم خیره امریکایی ایمه tamam 25 سال بره والله این 20 سال بره میشه تو قهرمان امریکا راستی جمه dünya hardware'den teknoloji çe bu herkes bu akıl bu idi yapay zeka var zeka o yapay zeka idi analiz yaptık ki bernamer dünyaya kartını ya yani ay mervezi robotun nad malamedayı hamut pakzi oldu ki bir şeyler pas ettik ki nizam çavadık ki beden denizcenay niye sebe şugul nu amder yani dünya teknoloji var bu ya hine eme beze kahrolsun emperyalist her ne bu siyaset değildir ve min khayr khoşel selam rezu hürmet ve her bir şey dibin haberede الرجال زوا قليبه من بارك لازم او قليبه لسر اخانته او قليب بوشاندن و به پارکرن کرم اخواره چیا تا پار بکر بو چیا سلام رضا حرمت